Sucre barkaruraki purt ayari uksa toqinaqa hichakabaqa tunka waranqa hiliri aukita ikarakawa wakunaqa katoqa wayapqa sasidawa yatiya wayapqaraki uka toqi yatinta paqarakillani. Sucre marcanja nia tunka waranqa hiliri aukita ikanaka ukatja ust'ata marca chinakaja wakuna katoqa wayapje upanakaroja wakuna Sputnik B toqimbirakiwa wakuna siwayarake. Que en la red de salud 1 Sucre ha Red implementado 1 Sucre toqitja sohta puntos de vacunación toqiwa hist'ara siwayrake aka Sucre marcapachana wakuna wimpeja patunga kimsani uro qasawi paqsitawa qallanta siwayrake ukshamata hiliri aukita ikanakaru ukshamarake ust'ata markachinakaru wakuna ñatake wakuna wimpe qallanta siwayki ukshatja walja markachinakawa wakuna yasiñatakiqa purt'ani pjana hichaja qawqaniya wakuna yasimunchi hupanakaruраkiwa wakuna taskarake aka sohta puntos de vacunación toqinakana. Sohta puntos de vacunación toqiwajist arasiweraki akirinaka zona central toqinaja Coliseo Universitario toqinawa wakuna taskaraki ukatja zona Santa Bárbara Norte toqinja Facultad de Enfermería toqina zona Santa Bárbara Sur toqinja Facultad de Tecnología toqinjaki zona Valle Hermoso toqinja Centro de Salud Casergural toqina aka wakuna weja Avenida 6 de Agosto toqinjakwa qatasiraki ukatja zona El Tejar toqinja Coliseo Max Toledo toqinjakwa wakuna taskaraki ukatja zona San José toqinja Coliseo San José toqinjakwa wakuna ampeja wakuna taskaraki.